ndagusuje kandi mwifurije byiza nose uratandukanye wowe shite muvandimwe ukurikiye ibiganiro binyura kuri uyu muyoboro wa YouTube witwa Emboli TV. Nitwa Ajabu Marashingwa, ikaze muri aya makuru. Dusubiye mu ntambara ya Iran, Amerika na Israel kuri uyu munsi. Ubu tuvugana Iran imaze gutanga proposal cyangwa se icyifuzo gishyashya kuri Amerika. Ni icyifuzo cyanye no guhagarika intambara yo muri Iran ndetse no gufungura Hormuz, nk'uko Amerika ikunda gusabwa na Iran buri munsi yuko yayifasha igafungura Hormuz. Ni icyifuzo Iran itanze muri aya masaha make cyane ashize, isaba ko Amerika yahagarika intambara kuri Iran ndetse na Hormuz kaba yafungurwa muri rusange, ariko kandi komeza gusaba yuko yagerageza ikomeza gukoresha ingufu zayo za nuclear nk'uko ikunda kubigaragaza. Ni mu gihe minsi ishize Iran yarasabye yuko yahagarika intambara, ubwo ni Amerika, hanyuma Amerika yahagarika intambara kuri Iran, hanyuma Iran nayo igahita ifungura Hormuz, ariko nanone Iran ikemererwa gukomeza gutunganya ingufu za nuclear. Mu masaha make cyane nako muri uyu mwanya muto turi kuvuga nibwo hamaze kujya hanze itangazo ry'uko Iran imaze gutanga icyifuzo gishyashya cy'uko isaba Amerika guhagarika intambara kuri Iran ndetse kugira ngo Hormuz nayo ikomeze igenzurwe neza, peteroli nayo ikomeze kugurishwa hanze nk'ibisanzwe, nibirushaho kugenda neza ku murongo nk'uko mbere byari bimeze. Muri rusange kandi Amerika iyo igashaka yuko hari ukundi byagenda. Uko rero kino cyemezo gihagaze muri rusange nuko hari ihagarikwa ry'intambara nk'uko Iran yabisabye. Iran yifuza ko intambara ihagarikwa muri Iran, ariko kandi haba hagati ya Iran, Amerika ndetse na Israel ntagire uwongera kurasa ku wundi, ndetse no muri Liban intambara ikaba yahagarara nk'uko icyifuzo cyatanzwe na Iran. Mu bindi bikuye muri iki cyifuzo harimo gufungura cyangwa se gukoresha ingendo muri Hormuz zikaba nk'uko zari zisanzwe. Mu by'ukuri Iran yifuza ko ingendo zikomeza kuba nk'ibisanzwe muri Hormuz, ndetse Iran nayo ivuga yuko mu gihe cyose Amerika izahagarika iyi ntambara na Iran nayo izahita ifungura Hormuz. Nk'uko byanditswe na Al Jazeera, yavuze yuko Iran ishaka gukomeza gusaba uburenganzira bwo kugenzura ndetse no kugira ijambo ku mora Hormuz, ndetse ikaba yabigenzura neza kugira ngo gahunda zose zigenzurwe neza mu bufatanye ubwo ari bwo bwose. Nk'uko bigaragara mu bindi byifuzo biri muri ubusabe bwa Iran harimo gukuraho cyangwa se kugabanya blockade cyangwa se kwa gufunga ibyambu kwakozwe na Amerika, kwa kundi Amerika yagiye ikajya mu byambu bya Iran mu nzira ziva n'isohoka muri Hormuz. Iran iri gusaba yuko Amerika yakwiye blockade cyangwa se uko gufunga ibyambu, hanyuma Amerika ikava muri izo blockade, hanyuma noneho Iran igakomeza gahunda zayo zo gucuruza peteroli muri Hormuz bikagenda neza nk'uko bisanzwe. Mu bindi Iran iri gusaba gusubukura ibiganiro, hari gahunda yo gusubika ibiganiro bikorewe muri gahunda ya nuclear. Iran yifuza gukomeza gukoresha ingufu za nuclear ariko mu buryo buvuguruye nk'uko yabisabye. Yifuza ko mu biganiro byazakorwa imbere itabuzwa gukoresha nuclear, ahubwo habe ibiganiro byiza biziguye kugira ngo nuclear zikomeze zikoreshwe neza muri Iran, kandi Iran ikomeze kuba yakoresha nuclear, ariko ibiganiro bihuje Amerika na Iran muri gahunda yo gukoresha nuclear bikomeze bigende neza nk'uko bigaragara mu binyamakuru nka Al Jazeera n'ibyo byagiye byandikaho. Hari kandi icyifuzo cy'uko Iran yasabye ingwate z'umutekano zerekana yuko Amerika cyangwa se Israel batazongera gutangiza ibitero byihuse kuri Iran. Ni icyifuzo cyasabwe na Iran cy'uko mu gihe cyose iyo ntambara imaze guhagarara ndetse ibintu byose byamaze kujya ku murongo, igasaba yuko hajyaho ingwate igaragaza neza cyane yuko Iran itazongera guterwa mu ntambara za buri munsi n'igihugu cya Amerika. Hari kandi ibiganiro bishobora kuba byakorwa mu buryo bwihuse cyane, ndetse gukurwaho ibiciro bya peteroli bikaba byagabanuka, ndetse kandi bikaba byagenda neza nk'uko bigaragara, ndetse kandi no ku kibazo cya nuclear kikaba cyakurwaho ndetse bikaba byagenda neza nk'uko bigaragara muri rusange, ndetse nk'uko hari ibiganiro bigomba guhuza izi mande zombi muri rusange. Ni icyifuzo kimaze gutangwa na Iran muri aya masaha make tumaze kuvugana, aho ikomeje gusaba yuko yajyana ibiganiro bindi byisumbuyeho n'igihugu cya Amerika, ndetse ibiganiro bigamije kugira icyo byongera kugira ngo Hormuz ifungurwe, ndetse kandi kugira ngo nirusheho kugenda neza nk'uko bigaragara. Igasaba kandi yuko yakomeza kugira uburenganzira ndetse n'ijambo rihambaye cyangwa se ryimbitse kuri Hormuz. Gusa hari amakuru yajyanze mu kanya kashize none ivuga yuko Iran yifuza gukomeza kugira ijambo kuri Hormuz, kandi ikavuga yuko
Hormuz ngo itazongera kuba nk'uko yahoze mu minsi yashize cyangwa se intambara itaratangira, kubera ko uko mbere yahoze ari urujya n'uruza hagendwa n'abantu benshi batandukanye. Iran ivuga yuko uko byagenda kose, nubwo intambara yarangira, nubwo blockade yakurwaho, nubwo kandi Hormuz yafungurwa, Iran ivuga yuko izi ngendo z'urujya n'uruza rw'amato muri Hormuz ntabwo ruzongera kuba nk'uko mbere rwahoze, ibi ngibi byose bitaraza. Amerika kandi ikavuga yuko itifuza yuko Iran yakoresha ingufu za nucleaire, nubwo Iran yo isaba yuko yagira nibura uruhare kuri nucleaire zayo, ndetse kandi izi nucleaire ntizijyanwe muri Amerika nk'uko Amerika ibisaba, kuko Trump yasabye yuko nucleaire yose itunganyirizwa muri Iran yakorezwa muri Amerika. Ni mu gihe kandi Urusiya bwasabye yuko nucleaire ikorerwa muri Iran ikanatunganyirizwa yakorezwa mu gihugu cy'Uburusiya kugira ngo amahoro ahinde hagati ya Amerika ndetse na Iran. Ariko Iran yabiteye utwatsi, vuga yuko idateze kohereza nucleaire mu bihugu bitandukanye kuko izi kuyitunganyiriza ndetse no kuyibika. Biri gutuma haba ibiganiro nk'uko bigaragara. Iran yasabye yuko bakongera kuganira neza cyane mu buryo bwimbitse, ndetse Amerika ndetse na Iran bakaganira ibyo bataganire n'ibyo batumvikanye kugira ngo bigende neza, ndetse ikino cyifuzo cyakirwa n'impande zose kurusha uko mbere byari bihagaze muri aka kanya turi kuvugana. Rero Iran igakomeza kubona ko byakomeje kuba bibi cyane, gusa hari icyizere cy'uko byagenda neza kuko muri Amerika naho igiciro cya peteroli esase yazamutse igera ku madolari agera kuri 3, avuye yazamutse ku madolari 4.39 ivuye ku madolari 3, bikiriye icyifuzo gikomeye cyane igitutu kuri Donald Trump, aho abanyamerika besha muteye icyizere gikomeye cyane muri iyi minsi kubera intambara yashoye kuri Iran. Biro kuba muteye icyizere no kuba isase yahenze kuri urwego muri Amerika, aho yari itarahenda cyane, ariko byatumye aterwa icyizere, ndetse ashimangira ko byashobora kuba byatanga icyizere cy'uko yakwemerwa cyangwa se byatanga umusaruro. Mu zindi breaking ziri kuvuga muri aka kanya nuko Israel yakajije ibitero bikomeye cyane muri Libani, ndetse kugeza uyu munsi muri Libani y'Amajyepfo ibitero byetanya abantu benshi cyane, ndetse binibanda ku baturage b'inzirakarengane benshi cyane mu mijyi itandukanye, ndetse abenshi bapfuye mu buryo butandukanye. Ikindi agahenge hagati ya Amerika na Iran kari kuganirwaho, ndetse n'ibyo katekerezwaho nk'uko bitandukanye. Ikindi nuko kino cyifuzo Iran yatanze cyanyujwe ku buhuza Pakistan kugira ngo Pakistan izakigeze kuri Amerika, bivuze ngo ntabwo kiragera kuri Amerika, kiracyari mu nzira za Pakistan. Pakistan ntabwo irazigeza kuri Amerika. Ikindi nuko ibiganiro bikomeza kuba mu Islamabad, impande zose zakomeje gufunga umutwe ku mpande zose, zigaragaza yuko zitari guhuza cyangwa se ngo byumvikaneho neza mu buryo bugiye butandukanye. Iran kandi kino cyifuzo yamaze kucyoreza, gusa Amerika ntabwo irasubiza, nta nubwo iravuga uburyo kiyabyakiriye, kubera ko ntabwo kirabageraho, kirakira amaboko ya Pakistan. Muri rusange nikira muri Amerika bazatangaza ikizakorwa. Mu gihe mu minsi ishize icyari cyatanzwe, Trump yavuze ko atakugira n'umunsi umwe asinya amasezerano yemerera Iran gukoresha no gutunganya ingufu za nucleaire, kuko Iran yasabye yuko yakwemererwa gukoresha ndetse no gutunganya ingufu za nucleaire nk'uko yari yabitangaje. Trump kandi arimo cyane gukomeza cyane intambara hirya no hino, kandi akayagura cyane, ariko atabanje gusaba uburenganzira bwa Kongere ndetse na Kongere ya Amerika, inteko ishinga amategeko, kuko ari ifite uburenganzira. Aho White House bye bivuga yuko kubera intambara n'ibikorwa bitandukanye muri Iran ndetse no muri Amerika byakuyeho ibintu bikomeye cyane, kandi kuri iryo tegeko riha uburenganzira perezida risa naho ritacyubahirizwa cyane, kubera ko kuva kwa tariki ya 7 Mata isaha ngo y'amategeko yitwa World Power Revolution nirishobora kuba ngo aragabanije ubukana, cyangwa se iyo saa ikaba yarakuyeho cyangwa se igakurwa ku gihe nk'uko White House ibivuga. Niyo mpamvu ngo Trump atera ibitero hirya no hino muri Iran, bidasabye yuko asaba uburenganzira Kongere cyangwa se agakora ibikorwa bitandukanye bya gisirikare n'amaoperasiyo menshi ya gisirikare atabanje gusaba uburenganzira Kongere, kuko avuga ko ngo iyo saha isa naho itagikora neza muri rusange. Iran kandi yavuze yuko Strait of Hormuz izakomeza kugenzurwa neza, kandi Iran ishimangira yuko yifuza kugira uburenganzira bwuzuye kandi kuri Hormuz, ariko kandi ivuga yuko uburenganzira bwayo ari karemano cyangwa se buzagumaho nk'uko bigaragara. Ikinyamakuru BBC ndetse na Al Jazeera byanditse yuko hazongerwa kubaho uburyo butandukanye cyangwa se bwariye, kandi Al Jazeera ivuga yuko uko byagenda kose nubwo yafungurwa Strait of Hormuz, ngo
iyi nzira itazongera kuba nyabagendwa cyane, ngo hari ibintu byinshi bizahindukamo, haba abanyuragamo, haba abakoragamo peteroli n'ibindi bitandukanye. Kuva rero ngo iyi ntambara yatangira ndetse ngo inarangira, hari byinshi bizahindukamo nk'uko Al Jazeera yagiye ibyandika ndetse ikanabisobanura. Israel kandi yasenyeye ibintu byinshi bitandukanye harimo n'amashuri muri Libani y'amajyepfo, ndetse kandi ikomeretsa ibintu byinshi cyane, ndetse isenya imidugudu ndetse n'ibikorwa remezo byinshi by'abasivile muri Libani, aho ishaka kurimbura umutwe wa Hezbollah ufasha igihugu cy'Iran muri iyi ntambara bya buri munsi. Ariko kandi abasesenguzi bavuga yuko icyifuzo cya Iran gishya gishobora kuzatuma intambara irangira, ndetse kandi bigatanga icyizere cyinshi cy'uko iyi ntambara yarangira, kubera ko impande zombi zishobora kuba zishaka kongera intambara mu buryo butandukanye, aho isura ya buri ruhande igaragara yuko hari ikintu cyakorwa mu buryo bugiye butandukanye. Abantu bagera ku 2618 bamaze kugwa muri Libani ni muri iyi minsi mike cyane, kuva intambara yatangira muri Libani kuva kwa tariki 2 Werurwe 2026 bamaze kugwa muri iyi ntambara muri Libani gusa, mu gihe umuryango witwa ku burenganzira bwa muntu wavuze yuko intambara yatumye ibiciro bikomeza kuzamuka cyane, kandi hari icyifuzo cyo gutwara imfashanyo cyarahungabanye cyane, kuko imfashanyo ituma kuba yagera hirya no hino kuba yikeneye abagizwe ingaruka n'intambara biragorana cyane ko bagerwa n'inkunga mu buryo bugiye butandukanye, nk'uko uyu muryango ushinzwe kwita ku burenganzira bwa muntu ubigarukaho muri rusange, kuko impunzi zo ni nyinshi, imfubyi mu gihe bagiye gufashwa biragorana cyane nk'uko umuryango wabitangaje. Hezbollah kandi nayo yakomeje ibitero bitandukanye ku ngabo za Israeli ndetse n'andi atandukanye ku barwanyi bayo n'abambari bayo, harimo no gukoresha drone, ndetse yibasiye kandi ibirwa bitandukanye cyangwa se harimo na attack ya Merva nk'uko bigaragara muri rusange. Rero hari byinshi byavuzwe muri uyu mwanya, gusa nanone tugaruka kuri kino cyifuzo cy'uko Iran yifuza guhagarika intambara. Ntabwo biramenyekana neza uko bizagenda, gusa twatanga icyizere cy'uko Hormuz yafungurwa mu gihe cyose Amerika yabibonye yuko Iran itazagenzura Hormuz yonyine, ndetse kandi yuko itazagira uburenganzira bwuzuye kuri nikele nk'uko Amerika ivuga ko ishaka kuba yazabigenzura. Ikindi nuko mu itangazo ryashyizwe hanze muri iyi minsi ishize ku munsi wa 4 w'icyumweru ritangazwe n'umuyobozi w'ikirenga wa Iran Mojtaba Amenei, byasomye muri televiziyo y'igihugu ryavuze yuko Iran yifuza kuba yakomeza gukoresha misile ndetse na nucleaire, ariko kandi kavuga yuko izakomeza kugenzura Hormuz neza cyane, ariko kandi kavuga ko izafatanya na Oman kugenzura kiriya kigobe ndetse n'umura Hormuz, ariko kandi ivuga yuko abanzi bose harimo Amerika na Israel bagomba kuzicwa bakajugunywa mu nyanja. Bavuze byinshi cyane yuko Amerika na Israel ngo ari ibisambo bagenzwe ngo ndanini gusa. Rero amagambo yavugishije Trump yongera gutanga gasopo nanone. Rero aya magambo akomeza kuba hagati impande zombi bigahuza na kino kivuzo Iran yatanze, biri gutera impungenge z'uko zishobora gutuma Amerika itiyakira neza abona ubusabe bwa Iran, ariko kandi kuko Trump nawe arimo ashyirwa ku gitutu n'abanyagihugu muri rusange bw'uko ibintu byakomeje guhenda, ubukungu bukifatana muri Amerika, ndetse kandi kuba igiciro cya isase cyahenze kuri uru rwego minsi mike cyane bigizwemo n'intambara yo muri Iran, bivuga yuko yadohora akoroshya ingamba zo gutuma intambara yarangira, ndetse na Hormuz igafungurwa mu buryo baganiriyeho neza n'impande zose n'uburyo bizagenzurwa. Hanyuma reka nsoreza ngaha mbashimwe mwanya nanjye muri oya mwanya muri aya makuru agezweho kuri iyi channel yitwa Mboni TV. Ndagushimiye cyane wabanye nanjye muri aya makuru, nitwa Ajabo Marashi. Wakoze cyane, Imana ibane namwe ndetse ibarinde cyane muhaye muronke. Jabless.